ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ आकाशवाणी इम्फाल की इपाउ कांगबो मसुंग राज्य के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुनः सिंजबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम की 29 सुबह एपिसोड की वाहंग हंगजरी वाहंग अदुदी इंग लिसिंग समापन कुनिपान की अक्टोबर कुंदा साइमन कमीशन ना लाहौर दा लाकपदा यानिंगदब फोंदोक्तोना खोंजंग चंगसिनखिबा लाला राजपत राय याउना खोंजंग लोइसिंगदा लाठी चार्ज तौननब याथंग पिखिबा दु कनानानो। The question is, who gave the lathi charge order against the protesters, including Lala Rajpat Rai, during Simon Commission visit to Lahore on October 20, 1928? Aikoigi email address airinfalnewsquiz@gmail.com da isagi ming laifamamadi contact number galoinana adongi paukum thabirau. Mamangi irai numita quiz program asigi 26 suba episode ta hangjakiba wahang करम्ब मतमदा इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की मेंबर सिंह बॉम्बे दा लाखिबगे वहां असिगे सुम पाउकुमदी इंग लिसिंग समापन कुनिपान की फेब्रुआरी 9 दा लाखि हाइबसिनी ख्वाइदिगे हना सुम पाउकुम पिरक्किबा मियोय 9 खंगतचरे मखोय सिंग अदुदी अहानबो विनर ना सोरसानपुर की एन मॉलहोयदगी थेनहोय किपगेननी अहानबा मक्तदा All India Radio Imphal News Unit aduga Department of Art and Culture Government of Manipur na Azadi ka Amrit Mahotsav ki matang the Friday quiz organized tawbibagi maramda thagatchari ai giming thinhoi kipgen and mulhoi Churchanpur Manipur da gini aduga hauzik mak ai Manipur University the Geography third semester tami. I would like to request the listeners of the program to please continue to show support and participate as well, and to All India Radio and Imphal News Unit to continue such kinds of programs in the future as well. Anishubu winner na Thawal Laishang Temdagi El Budhamani ni. Ahum subu winner na Singjamai Wangma Khetri Laikai dagi Lingjen Sana Ningthem Sani. Winner sing the Congratulation Pijari. लोइशिलकपदा ngasi 29 सुबह एपिसोड की क्विज की वाहंग अमुक हननिंग सिंग जारी इंग लिसिंग समापन कुनिपान की अक्टोबर कुंदा साइमन कमीशन ना लाहौर दा लाकपदा यानिंगदब फोंदोक्तोना खोंजंग चंगसिनखिबा लाला राजपत राय याउना खोंजंग लोइसिंगदा लाठी चार्ज तौननब याथंग पिखिबा दु कनानानो। The question is, who gave the lathi charge order against the protesters, including Lala Rajpat Rai, during Simon Commission visit to Lahore on October 20, 1928?